tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, duhita twerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba bibi. Byari byitezwe ko nyuma y'aho Kisekedi yerekeza muri Amerika ndetse ari buzane igisubizo cya nyacyo, ndetse wenda imirwano igasa nk'ihagarara, ariko magingo aya imirwano ikomeje kwiyongera, ubona ko imirwano yahinduye isura. Ni nyuma y'aho n'ubundi AFC igabye ibitero ku mato y'aba TPDF bari baje gutanga umusada mu mujyi wa Uvira kuri port ya Karundu, ikararasira amato abiri. Bivugwa ko ubwato bumwe bwari burimo abasirikare bageze muri 5 bapfuye, ndetse n'ubwari burimo abasirikare bageze muri 90. ubona yuko byabaye igihombo gikomeye kuri TPDF. Bikaba bivugwa ko TPDF yahise ikora deployment mu bundi buryo, ikaba yagejeje abasirikare bageze mu 1200 muri uno mujyi wa Uvira. Ubwo ni muri make baje kwihorera kuri AFC. Ni imirwano ikomeye iri hafi n'ubundi ya Uvira, muri za Runingo na Sange, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bikikije uno mujyi wa Uvira. Turanyarukira mu Minembwe turebere hamwe uko byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba, nyuma yaho n'ubundi aba FDNB bakozwemo n'aba TPDF. Ubona yuko urugamba rwahinduye isura nyuma yaho n'ubundi umwe mu bari bakomeye kuri kote ya Burundi ku ba FDNB, ubona ko byahinduye isura. Turagaruka ku kibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho basuye imipaka yaha abakomando batazwi, batari bamenya, bagatwara abarindaga ku mipaka. Iyo ni operasiyo ikomeye cyane yabaye, ariko magingo aya urabona ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kuba cyagira icyo kibikoraho. Magingo aya cyakomeje kugenda cyubaka ubwirinzi bukomeye, ndetse bakomeje iperereza. Ibi byose turaje tubive imuzi n'imuzingo, ndetse tunababwire ko turi bunyarukire muri Nord Kivu, naho hakomeje kubera imirwano haba mu Rucuro ndetse no muri Walikale, aho bigaragara ko bakomeje kugaba ibitero kuri AFC muri ibi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri teritwari ya Rucuro ndetse na teritwari ya Walikale. Ubona ko naho situation itameze neza. Ngiye muri kumva n'ubundi nk'ibisanzwe wagejeje incamake Didamie Habumugisha, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na bwana Abishuti John. Abishuti John, waramutse neza? Yego, igitondo cyiza bwana Damien. Igitondo cyiza muvandimwe, dusangiye uru rugendo, namwe tubifuriza kugira igitondo cyiza, ndetse no guhamuka ronka abari bujye gushakisha imibereho, ndetse ndabizi neza ko hari abakavuyemo k'ijoro baryame baruhuka. Ariko mbere yuko baryama, mbere yuko ujya mu kazi, ni iminota mike cyane, mutwemerere tubajyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse nuko biramutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego cyane, turi kaduhere kuri iki gikorwa cye bivuga ko ari urwego rudasanzwe. Ni igitero cyagabwe gikoresheje drone ku mato y'Abatanzania. Bivuga ko bari baje muri iki gice kirimo imirwano muri kara gace, ndetse imaze iminsi igera muri ngahe idahagarara. Biravugwa ko ni igitero gisa naho cyashegeshe ku ruhande rwa Tanzania, kuko ingabo zahaguye nizaho. Bivugwa ko yari amato abiri, ariko ubwato bwa mbere bwarimo bumeze nkaho ari ubuje gutata inzira uko imeze, ko bwarimo abasirikare bake. Ubu bwaje buraraswa, bukurikiwe n'ubwato bwarimo abasirikare babara ko bari mu mibare igera muri 90, bwari buri inyuma. Boherejeho drone iburasira mu nyanja, kandi bivuga ko yabumenyeho ibisasu byinshi, kuko bwashwanyaguritse nta muntu ushobora kuba yaharokokeye. Rero iki ni ikintu ubona ko ni ikiyaga, ntabwo ari inyanja, tukadukosora. Yego, ni ikiyaga, ni ntagita ahubwo ikiyaga cya Tanganyika bakita ikiyaga, ntabwo ari inyanja. Urumva ko byanze bikunze habaye igikorwa kitaguye neza uru ruhande, kuko urumva abasirikare bagera kuri uwo mubare, kandi barasanywe n'amato yabo n'ibikoresho byabo. Ko bisa kose ni ibintu ubona ko basa naho bari guca intege mu buryo bushoboka. Ziriya operasiyo ziri kubera hariya ziri gukomwa mu nkokora bitewe n'amayira bari gukoresha. Yes, nibyo biravuga yuko n'ubundi nyuma y'icyo gikorwa cyabaye, biravuga ko
Tanzania n'ubundi bari bazanye abasirikare bakeya ariko bongereye mu mujyi wa Uvira bakaba bageze mu basirikare 12,000 cyane. Baravuga ko uwo mubare ari w'ingabo zishobora kuba ziri muri kiriya gihugu z'abatanzaniya. Nibyo urumva ko nyuma yaho n'ubundi byari byitezwe ko Kisekedi wenda ibyo yari yagiyemo muri Amerika biri buse nkaho biri buhoshe imirwano, ndetse wenda agasa nkaho yaturisha imirwano, kuko gahunda yari yagiyemo n'ubundi niyo gushaka igisubizo cy'umuti urambye w'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko urabona ko imirwano ikomeje kuba myinshi, aho mu bice bya Sange na Runingu ndetse na hano za Kiriba imirwano irakomeye, ubona yuko coalition ya FARDC n'aba FDNB n'abafatanyabikorwa harimo aba TPDF, abacanshuro bakomeje kugaba ibitero kuri AFC bashaka kwisubiza inyuma kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakwigarurira ibice nk'uko byatangajwe n'ubundi na guverineri w'Iside Kivu Jean-Jacques Purusi ku ruhande rwa Kinshasa. Ubu magingo aya urumva impamvu wenda mamuze ku ruhande rwa Kinshasa nuko magingo aya harimo abaguverineri babiri. Ngayo nguko rero imirwano irakomeje, ubona yuko itari buze no guhagarara. Bwana Mishuti, niyo mpamvu ubona ko ino mirwano kuva ku munsi wo kuwa kabiri nibwo imirwano yatangiye kubura muri biriya bice bya Runingu. Ubona yuko bikomeje kuba nihe mpamvu ubona ko ihuriro rya FARDC ryaba ryaduye imirwano? Yego, urabona ko kuyihagurutsa bagashyiramo intege muri iki gihe ni ibintu bikwiriye, kandi urabona ko bamaze igihe bakoresha drone n'izindi mbaraga zose zishoboka. Ubu urabona ko ikintu badukanye ni ibitero byo ku butaka, bagerageza bagakoresha n'imbunda ziremereye. Urabona ko ni uburyo basa naho bashaka kwadvansiga basunika M23 mu gice ihagazemo kugira ngo babashe kwagura ahantu baba basa naho basigaranye, mu gihe uriya mujyi usa n'uri inyuma yaho biriya bitero biri kubera n'izira ntambara baba bawutwawe mu gihe runaka tutabasha kumenya ngo ni ryari. Rero urabona ko byanze bikunze ni nk'imbaraga za nyuma bari gukoresha kugira ngo bagire igikorwa kizima hariya bagaragaza mu ntambara bamazemwo iminsi ingana gutya. Kandi urabona n'intambara z'ibihugu buri wese iryo shema ntabashaka kuritakaza. Urabona ko ubu habaye nk'intege nkeya ku Burundi, urabona ko na operation cyane abarundi uri kumva ko hari ingabo ziri kuza zivuga ko ari iz'abarundi. Urumva ko Tanzania isa naho yabaye nk'ibyinjiyemo, hari igiye kusa naho ikora kayo kadasanzwe abarundi kabananiye. Urumva ko iyi mibare n'u Burundi mu bihe bitambutse nabo bari bayifite, nibo bari barimo bohereza ingabo ku bwinshi ku manywa na nijoro. Urumva rero basa n'abasimbuwe na Tanzania mu buryo bwo gukora iki kintu, ariko urabona ko byanze bikunze basa n'abari kubihomberamo cyane mu buryo budasanzwe. Urabona hari strategie M23 ifite y'uburyo bwo gusa naho bakora ikintu gito ariko cy'ingenzi. Nk'ibi bitero bari gutegera aya mato yambuka mu mazi hari akarasirwamo, hari abasirikare bari kugwamo ni benshi cyane kandi bakagwa mu mato nk'ari batari kurwana. Ntabwo abasirikare umubare uri kuri iyi mibare bari gutanga ushobora kububona ku rugamba wapfuye, na ikintu kitajya gipfa kubaho buri gihe. Ariko urabona bari gukora agakorwa gatoya katabasabye n'imbaraga zihambaye, ariko ugasanga gakoze igikorwa kidasanzwe. Rero urumva harimo ingorane cyane ku ruhande rwa Tanzania, rudabaye nk'abayitwara neza muri intambara ashaka gutakaza abasirikare batahaguye mu zindi nce zose. Yes, nibyo impamvu uri kuvuga ko FDN bishobora kuba yaragize urwikango n'igihugu cy'u Burundi birakwiye, biri ni kandi na ngombwa nyuma yaho n'ubundi abasirikare batazwi bashimutse abo ku mipaka bagera kuri 24 kuri 24. Urumva ko ari igikorwa cyabereye umwanya umwe mu isaha imwe. Urumva ni igikorwa cyabaye ako kanya kandi gikorerwa rimwe. Ibi byateye ubwoba n'ubundi leta y'u Burundi bakaba bakomeje kwikusanya ndetse bakabubatsa uburyo bushya bwa tekinoloji, aho bavuga ko tekinoloji yabo ishobora kuba yarinjiriwe. Ubu rero bashyizeho ingamba zikomeye, aho ubona ko basa nkaho bakonje mu mirwano, ndetse no mu bice byo mu Minembwe biravugwa ko nyuma yaho barashe uriya musirikare w'umumajoro w'aba FDNB agafatwa bugwate. Uzi ko bamufashe bugwate, ariko kumufata bugwate n'ubundi bamufashe bamurashe, bamufatana n'aba TPDF.
urabona ko FDNB isa nkaho nk'iyacitse intege. Bwana Habinshuti, urabona FDNB ndetse na leta y'i Burundi bari bwisubireho kukongera kukaba ibitero muri biriya bice ko mu minsi yashize bari barakamejeje? Ubundi uburyo njye mbibona, urabona ko ntago nzi ikibazo kiri i Burundi, bashobora kuba ari nka wa mugabo watabaye yatindayo bakamubwira ati wari uzi ko n'iwawe bimeze nabi, urumva urwo rugamba warurwana. Byanze bikunze hari ikibazo gishobora kuba kiri i Burundi. Urabona ko iyi ntambara itinzeho gakeya wasanga busa naho buyifitemo intege nke nk'uko twumva Bazalendo, kuko urabona ko ni ibintu basa naho barambiwe ku buryo bushoboka ko hari ikikangwe iwabo ahubwo kuruta uburyo bashyiraga imbaraga mu mirwano. Kuko urumva ko niba ari abantu binjiriwe ku mipaka gutya igihe kimwe, uri umuntu ufite ubwenge wakwibaza uti se iyo mipaka bashakagaho iki? Hari hagiye gukorerwa iki cyatumye ibintu bibera mu gihe kimwe kandi mu gihugu nka kiriya kiri muri iriya ntambara kijanditse? Byanze bikunze iwabo babe maso, ntago wahamya ko iwabo ari amahoro, kandi urabona ko ikikango cyabayeho ku buryo bugaragara. Yes, nibyo mama makumyabiri dushobora no kureka kwinjira mu mujyi wa Uvira ariko ikifatira umujyi wa Baraka, ko bimaze kugaragara ko bamaze kubaka ubwirinzi muri biriya bice bya zone ya Fizi. Bwana Habinshuti, impamvu ikomeye ubona AFC ishobora kureka umujyi wa Uvira ikifatira umujyi wa Baraka, uno mujyi wa Baraka wamarira iki AFC? Urabona ntabwo nta mujyi ni umujyi w'ingenzi, kuko urabona ko usa naho ufunze uriya muhanda kandi usa n'ugenzura Tanganyika ku buryo bukoroheye. Urumva ko ntabwo wajya kumaranira kujya Uvira mu kintu kimaze igihe kivuga. Urabona ko biriya biganiro byabayeho bakanzura ko hagomba kujyamo MONUSCO. Ubu ntabwo ari umujyi wajya kwirwa urwanirira ku buryo budasanzwe uwufata mu gihe nk'iki utazi umunsi bashobora kuwushyiramo MONUSCO. Rero niyo mpamvu ubona ko ahantu h'ingenzi kuruta ko Uvira yo igihe bayikenerera ndakeka batazayibura pe, bitewe n'uburyo deployment zabo harazimeze. Baraka ni igice ubona gikenewe ugereranyije n'uko ince za Karema ariho force zifite imbaraga na organisation yose ya FARDC isa nahiri. Urumva ko Baraka ivuyemo ab'imbere bashobora no kwijyana bakivanamo. Yes, birashoboka, kandi AFC nta kitageraho nyuma yo kuvumbura umugambi ukomeye wo kumenya wo guhagarika ibitero byo hejuru. Bivugwa ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo kurwanira ku butaka ni hafi yo kutabimenya, ndetse ubona yuko biri mu bintu biri gutuma batsindwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Icyizere cyari cyarabakoreye umuti cyangwa cyari cyarababashishije gukubita AFC cyangwa gukubita twirwaneho ni biriya bitero bagabaga, kuko ndakubwira ko ari amadrone bakoreshaga ndetse na zino ndege z'intambara zakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru. Niko bimeze, zabakoreye akazi kenshi cyane, kandi urabona ko nabo bari babonye ari byo babashije, kuko uratekereza neza ko mu bihe bitambutse rwose kumva ko ari operation bakoreraga ku butaka bakagira ikintu bakora kikabahira. Na turiya duce twose za Pwezero zabaye Pwezero ukwezi ku byumweru bingahe bigashira ari intambara itazima, ni drone zabafashaga. Hasi wabiboneraho system bayiguriye. Urumva se hari ibintu bishya bari gukora? Abidasanzwe bari gukora, nta za nkuru z'impuha ngo bigaruriye aha bigaruriye aha. Ni bwa buryo barashishaga drone ugasanga agace bakagenzuye nk'amasaha nk'abiri, kuko urumva drone zirenga 5 ziri mu kirere ntago wajya kuzitegera gahanga. Urumva rero bumvaga ko icyo gice bakigenzuye byarangiye, ariko aho zihaviriye ibintu bikabahindukana. Rero ntabwo ku butaka babizi, nta nubwo ari ibyabo pe, ntabwo ubu ngubu ntabwo ari ikintu bagiye kugerageza bumva ko bagiye guhozaho ibitero bya buri kanya ngo hari igisubizo biri bubahe mu ntambara ari kurwana ubu mu kirere batari kuhakoresha. Yes, nibyo, ariko nanone mu Minembwe nubwo umutekano usa nkaho uringaniye, navuga ko uringaniye kuko sinavuga ko wuzuye. Munyihanganire, ntabwo ari uguca intege, ariko uko biri biratanga icyizere yuko umutekano wakuzura, ariko amagingo aya uraringaniye mu bice n'ubundi AFC na MLDP twirwanaho bari kugenzura. Ariko nakubwira yuko ibitero bya FARDC n'aba FDNB n'abacanshuro n'amayimayi bakomeje kugaba ibitero, naho imirwano irarimbanije mu bice bigiye bitandukanye, aho ubona ko hafi mu mashyamba ya za Mikarati
hafi no mu bice bya Poezero hirya mu mashyamba, ubona ko bari kugabaho ibitero, ariko AFC na MLDP twirwaneho bakabasha kubipushinga. Ubona yuko AFC yongereye imbaraga nyinshi muri twirwaneho. Impamvu ikomeye twirwaneho ubona ko igira guhuzagurika, ubona ishobora kuzatuma habaho kutumvikana hagati ya na AFC. Niyo mpamvu ikomeye ubona bidashoboka, kuko no mu minsi yashize habayeho kutumvikana, ndumva twarabibabwiye, aho General Sematama atumvikanye na General Sultan Makenga mu buryo bw'imipangire y'urugamba, aho Sematama yashakaga kwirukanka ajya i Baraka, avuga ati tugende tugere i Baraka dukomeze. Sultan avuga ati ntabwo ari uko bigikorwa, aba witonze, ntabwo wakwirukanka, ntabwo urugamba ari urwo kwirukanka. Abaho kutumvikana, sinzi ukuntu haje igaruriro, ndetse ubona yuko habayeho gutabara kwa AFC ho gakeya, nuko AFC yaje muri biriya bice nk'umutabazi, ariko ubona yuko bigaragara yuko AFC kuba yaragiyeyo ari ukubera umuriro, ndetse n'ibikorwa byari bikomeje kuba amahanga arebera, nta wundi muntu uri gutabara twirwaneho, bagapfa kujyayo bitewe n'uko twirwaneho bivugwa ko imiyoborere yayo idahwitse. Niyo mpamvu urabona ko kiriya gice cya Sud Kivu cyose uburyo giteyemo, kari agace ka Minembwe ni agace kazwi na FARDC nk'igihugu, ni agace kazwi n'igihugu cy'u Burundi, ni agace kazwi na Tanzania. Urumva ni Minembwe, ni umurenge, ni umurenge ituwe n'abanyamurenge, kandi umuntu washakaga hariya ni umunyamurenge. Rero iriya zone ni agace bumvaga bakeneye, bashakaga gusa naho bashaka guhanagura, ariko karimo force imazemo igihe ya twirwaneho. Twirwaneho hari ahantu yamaze imyaka, ntabwo ari ya vuba, kuva 2017 nta kindi yagiriyeho, ni uburyo bw'ubwirinzi. Ntabwo cyari igisirikare cya leta, nta nubwo cyari igisirikare kigiye kugenzura akarere, ni uburyo bwo kwirinda kwanga impfu za buri kanya bitewe n'imitwe iba muri kiriya gice. Rero urumva ko kujya guhusikana na M23 yaturutse muri Rucuro irwana ikarinda igerayo, urabona ko bihuse mu buryo bw'ubutabazi, kuko kiriya cyari igice babonaga gishobora kuberamo ikintu kimeze nka jenoside, kuko hari hagiye kuba y'ubupfu rudasanzwe. Waranabibonye naho bagereye, wabonye ibitero byahagabwe, ntabwo bashaka ko hari umuntu usigara ari muzima. Rero kudahuza kwabo ni kwa kuba organization zabo zisa naho ari ubwa mbere bahuriye muri kara gace. Guhuza arumva ntabwo byaba 100%, ariko M23 urumva intego bararebye, aravuga ati tutagiye mu bwumvikane no kudahuza, icyo tugomba kureba cya mbere ni ukwirinda no kurengera uwapfa azize ubusa. Abaturage nibo bari bafite ingorane zikomeye, naho ibijyanye no kutumvikana kwabo ntabwo byabura kubaho, kuko urabona ni imitwe itakoraga mu gice kimwe, yenda ntibanahuje n'intego. Niba M23 ivuga ati ni uburenganzira bwacu dushaka mu gihugu cyacu, tukabona uburenganzira nk'umunyagihugu wese nk'uko bimeze, bari bakaba bari batsimbaraye bafite kondisiyo zo kuvuga ngo twe n'ukwirwanaho, uko politiki yagenda kose ntabwo bitureba, ariko twe dushaka kwirwanaho, ntidushaka gupfa. Urumva ko intego zabo zaba zisa naho zidahuye neza, ariko ikigaragara cyo bashyize imbere, bashobora no kuba baraganira bakavuga ati ibindi tubyirengagize, ibindi bizabe bikemuka mu zindi nzira. Nicyo bashyize imbere, ni uburyo bwo kwirinda no kutagira ibyo batakaza hariya n'abaturage babo. Urabona ko imbaraga zikoreshejwe hariya zari zo kurinda abaturage kandi bigezweho. Yes, nibyo rero nibyo wari ukwiye kumenya, kuko hari benshi bagenda bavuga, tugira ngo dushyireho umucyo, turebere hamwe, kandi nawe ushaka kubitekereza, akaba ari nayo mpamvu tuba tubavuga ati wakwandika komenti, wagira gute. Bakunzi bacu, ntago tugomba kwiharira ijambo, twebwe tuvuga ibyo twabonye ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse n'ibyo ni ibintu by'ukuri bigaragara, ariko gusesengura nawe wasesengura. Niyo mpamvu ibitekerezo byanyu biba bikenewe. Bakunzi bacu, nayo makuru reka tunyarukire no muri Nord Kivu ho gatoya, aho hakomeje kuba imirwano mu Rucuro ndetse no muri Warikare. Niyo mpamvu ubona yuko FARDC ikomeje kongera kubura ibitero muri biriya bice. Niyo mpamvu ubona nyamukuru yaba bari kubugira inoze.
Ni impamvu isa naho ari ibisanzwe kuko ndakeka atari bishyashya cyane, uretse ko bisa naho byongeye gusa naho bikomeramo bibura ahantu henshi. urabona ko biri gukomeramo kandi noneho biri kubera igihe kimwe kandi mu materitwari atandukanye. Urabona na M23 ikintu yakoze cyo gusa naho igenzura utuntu duce tw'ingenzi, igenda isa nibakomanga uburyo yagiye irasa ibibuga by'indege yaratandukanye. Nka kariya gace ka Gisangani urabona ibirometero biriho ni byinshi cyane uturutse muri Rucuro ndetse na Masisi, ariko urabona ko byanze bikunze FARDC yarikanze, yabaye imeze nkaho yakavuze ati twararangaye, umutima wose twawushyize muri Sud Kivu, hano tusa n'abahibagiwe. Babifashe nko kwirara, ariko ubona ko kuraswa kwa Gisangani atari uko biraye, ahubwo ni cyari gikenewe, byari ngombwa. Rero hariya basa naho imitwe ihari yose basa nabongeye bakayikomanga yahagurutse, urumva ko ibitero biri kujya biba bisimburana mu duce buri munsi. Urumva ko byanze bikunze hariya M23 igomba kwiorganiza ikagira ikintu hindura cy'imbaraga zaho no kwiyubaka mu mikorere yo guhashya ziranyeshyamba zo muri turiya duce zimaze igihe zisa n'izibagabaho ibitero nubwo bitazihira. Yes, nibyo rero nimutwemerere n'ubundi ducukiriza aha amakuru yo nakagaruka nk'ibisanzwe nk'uko twabiyemeje kubagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuwe y'ako kanya. Iyi niyo yari breaking news muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Bigaragara ko ari mu gihe cyo gusoza icyumweru bari mu bihugu n'ubundi by'u Rwanda, East Africa muri rusange, ndetse na bimwe byo za Zambia, muri biriya bice byose. Ndumva ko ari ugusoza weekend. Turabifuriza kuza gusoza neza weekend no gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugira urukundo. Nyamuna urukundo nirwogere kandi ngo rusange n'abatagize gute, n'abatarufite. Reka rero tubashimire, ariko tunababwira ko inkunga yanyu irakenewe kugira ngo natwe dukure. Nyamuna tujye twaguke, kandi buriya nta kindi bisaba, ni ukudukunda nk'uko natwe tubakunda, mukora kuri like, mukora kuri subscribe, mukanasharinga n'abatatuzi bakatumenya. Icyo nicyo kibanze. Reka tubifuriza amahoro y'Imana bwana b'inshuti. Yego, urakoze cyane. Yego, mugire umunsi mwiza ndetse no guhirwa mu byo mukora byose.